Znači onako malo šiškice, crna. Daj, ajde. Ok, šiškice, crna kosa. To smo ulovili, sad znamo. That's right, I'm in it. I'm in it. Čekaj, znaš kako je obučena? Kužit ćeš, pa kaj znam kak ćeš, šta će danas. Možda ti je rekla. Čekaj, mi idemo s njom tamo. Ok, idemo se sakriti. Ti mene, ko snima? Aj, odi ti. Snimat ćemo ja i gore na jedan drugog. Ok, Daj jel sad moram sad snimati. snimati? Kaj? Da kažemo o čemu se radi. Ili ćemo to nakon? A možemo sad, ne da mi se nakada, ništa. Ok, pala nam je na pamet ideja. Dođemo na trg Bana Jelačića u Zagrebu kod sata. Neko nebitno popodne, uletavamo ljudima koji stoje kod sata, za koje pretpostavljamo da nekog čekaju i u dogovoru s njima oni se sakriju i mi smjestimo ljudima koje oni čekaju na način da izmislimo nagradnu igru za koju ih je prijavila ta osoba koja je stajala kod sata. Glavna nagrada je put u Ameriku i mi ćemo te ljude nagovoriti da izvrše nekih 5 smiješnih zadataka u blizini trga. 5. Da, a to sve radimo u... 5 je previše. Gdje samo glasnije priče? Da mogu ti ovako snimati. Nema veze, možemo i ovako. Reci, kaj, cura se zove Marina, 21 godina, izgleda Da, nismo pitali ni kojim brojem dolazi, koji smo neki pitali. Mogli smo eliminirati 80% tramvaja. Uvidom u službenu internetsku stranicu Zagrebačkog električnog tramvaja došli smo do podatka kako u Zagrebu postoji 209 tramvajskih vozila u voznom stanju. Ona prometuju u 22 dnevne i 9 noćnih linija. 21, ne 22. Osnovnom matematičkom operacijom, dijeljenjem, došli smo do rezultata koji govori da na jednu tramvajsku liniju otpada 14 vozila, što čini 8% ukupnog broja vozila. Pa zašto smo maknuli noćne linije u izračunu? Mogli smo eliminirati 80% tramvaja. Toga, Roberte, eliminirali bismo 92%, a ne 80% vozila. Dobri da uletamo sad krivo. Kako boja kose je rekla? Se ne, daj moramo jako. Finka je prijavila, ona se zove Marina. Pa da, bokisti Marina, jebote, to je to. Još je bolje da ne znamo tko je to. Da, kužiš, ako pogodimo nekog koja se isto zove Marina, on će fakat biti smiješan. Koja se isto zove Marina, on će fakat biti smiješan. Ne možemo naći tu Marinu pa sad pišemo na papir Marina i Zrinka u Zagreb, zato što Zrinka nas je poslala. Zrinkina. Da, Zrinkina. Možda ona tamo. Možda je ona tamo u Kariranu. Ne, sad ćemo uletavati s tim radom. Imaš još jednu kemijsku. Evo ti je. Podebljavaj ovo dole. U rucima. Nemo zdovati sad. Ajde tamo s naočavama. Ili već se promijenio cijeli krug ljudi koji smo pitali. Mislim da je vidjela da je snijem. Da, ja sam pristala to. Da, okej. Nagradno putovanje u Ameriku te čeka ako danas prođeš. Dobro, a kaj trebam ja raditi? Pa imamo zadatke, znači mi smo prema scenariju protiv suradnje RTL 24 sata nagradna igra. Mi smo studenti koji smo se prijavili da surađujemo na tom zadatku. Dio zadataka smo i mi osmislili i mi imamo 5 zadataka koje ti moraš napraviti. Jesi ti zainteresiran? Pa ovisi koji su zadaci. Pa zadatke smo mi radili konkretno, tako da su zadaci smiješni i zabavni, mi ćemo to snimati. I prvi recimo zadatak ti je, mi imamo listu zadataka, ali ne smijemo ti reći sve zadatke prije nego što, znači ako daš jedan uspješno, saznaješ drugi, tako redom. Prvi zadatak je da ti, znači mi ćemo te snimati, ti moraš prilaziti ljudima i imaš točno 1 minutu da nabaviš od ljudi jednu cigaretu. Ja ti štopam. To moram ja sad. Imaš minutu, to je fakat dosta. Da. To ti je prvi zadatak. Ali, znači, ne kreće minuta sad, nego u trenutku kad se mi dogovorimo, mi te počnemo, pratimo te s kamerom, ti si jedino u kadru. Dobro, hoće, da, ajde. A mi ćemo onak probati. Ne, ba, ljudi će ono. Da. Aha. Ajde, idemo se tamo pomaknuti pa ćemo krenuti. Rinka se pojavila video od 3 minute, u kojem je u 3 minute trebala napraviti razlog zašto ti najbolja osoba za to putovanje u Ameriku i zahvaljujući njoj si ti ušla među finaliste. Zato što je iznenađenje, to je jedno od pravila. Znači, ovako, ja ću se sad odmaknuti, on će te snimat, znači on će te pratiti, bit će udaljen od tebe par metara i ti samo traži ljude cigaretu i jedini zadatak kroz 1 minutu nabaviti 1 cigaretu. Evo, što ti snimati, ja štopam. Može se. I nek se vidi baš da sam počeo. Ja kreće sad. Čekaj, samo sekundu. Jesi...
Prvi zadatak. Počinje. 3, 4, sad. Koliko još ima? Pola minuta. Još 20 sekundi. Koliko još ima? Reci koliko još ima. Odbrojavaj. Gotovo, 0-0. Sad idemo na Manduševac, hvatati golubove, pa ako uspije u 3 minute hvatiti goluba ide u Ameriku, ako ne, za nju je gotova nagradna igra. Sad ću reći nešto vezano za zadatak. Marina, molim te, ti mi sad slušaj. Doveli smo te do Manduševca gdje nema ni jednog golova. To je dio zadatka. Znači, prvi dio priče je da ti što brže otrčiš nazad gdje smo mi već bili. Prije Radićeve, tamo se uvijek nalaze golubovi, ovdje nema ni jednog golova. Znači ja se moram Znači, prvi dio predlažem ti da trčiš što brže, jer do sad što smo radili bilo je svaki put napred, učilo se u zadnje sekundi. Imaš 3 minute, koristi druge ljude, torbu, predmete, šta god hoćeš. Tamo gdje smo bili, znači između sata i ulaska u Radićevu ti je veći broj golubova. Imaš 3 minute, mobitel za štopanje kod tebe. Da, evo, daj podrži. Mi ćemo ići za to. I snimi da se vidi da što. Da. Čekaj, ostani u kadru. Kad on počne štopat, to je to, vrijeme kreće i ti počne trčati, mi ćemo te pratiti. Evo, krenulo je. Vrijeme kreće. Govorio je vrijeme, čuješ. koliko imam? Vrijeme gore to. Znala je šta ju čeka. Da. Čim ga dotakneš s obje ruke, prošla si se zadnje. Još minuta je kola. Vrijeme. 2 minute 10 sekundi. Ne kriva minuta, ja sam bila kriva.
još pola minuta. Ajmo. Polako im se približi. Baci komadić kruha i kad dođe do njega polako im se približi. 25 sekundi. Devet, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuži, onak vas baciš i oni idu na kako. Ali jak nas ne približava, gledaj. Svi to strani. To smo sad uradili za svi. Da baš probati ovo. Iako mnogi kažu, društva je društva, služba je služba. Kod nas to naravno nije tako. Znači, naši dvije današnje zvijezde su odlučili se podružiti s nama po kavu. Oni su naši prijatelji i snimatelji. S druge strane kamere koje će se sad okrenuti se nalazi. Kako će se okrenuti? Ti ćeš ih okrenuti. Evo. Na repertoaru je kava, zarine hlače za koje je danas dobio pohvalu. U društvu imamo i kožne hlače, crvenu kosu, Evo nas stavlja 2 šećera. umjetne nokte, 2 šećera u kavi. Tebi je treći zadatak.